ajak bata susai pada tarupa tau salaman yana dia rahmatan lil alamin ya sanga rahmatan lil alamin sitongan na lokos ini na alange tapakan jaki ajak ta susai pada tarupa tau pu imang ajak ta susai jamaata magai tau mato manca jimakmu baca calet tu tendre ni utuna maka tu lilago mo pi akimis salat lilawe aja ta susai nama kada nabi te ko manca jima ko pa ponco ki bacamu de nak kada nabi ta pala si sampajamu makaran pa ponco ki aja nama lampela ada ko tomatona kasi tendre ni pak maloloy tak de manang ni tapi ini makmunge aja to ta susai pu imang napai taluaya na baca imang itu makaran aham betongan na roko no maju imangin asang kasyatima wa duha ang kami matutu ima pak na puji tu surat ya nale na baca tapa wa duha engka tu nansa imang ina taina itu lima wasamsi de na marigaga ang kasahabat na nabi tanaka mancajima 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca maparotes mamunge aga na pudangin asa ko deto mo ko mo chacha mo macho coba kare na iyalah sagi suruh ini pui mata baca ni kota ni na marigaga apa ya tu kongkoi baca menyamang tinggal 47 mani aja na tale rusura malampe lesse matu de 47 pa de mapalai to limondo ni takkajanna agar meta pikau makiro jadi mudahkan saja paminga to je tu makmu macikau nasai surah pendek iko na pe maju na irita aga to si bisa mo baca tapi mako mati itu pak ko masigi urusu de nak na malampu sisang pak onron na meto setangi itu ya meto masigi itu panami itu pangurusu masigi ang kagoncing Inggris ang kagonci pokka ang kagonci pas ang katogonci polo angka kira ka sa goncing Inggris ang katu panitia pak goncing Inggris ali na mapatu kipas ali to mapatu lampu ali to masaring ali to pajalan dinamo ali na to mapatu radio ali na to mapasalaw ali na to bang ali na to kama ali na to memang cajima obe katu goncing Inggris ya tu pokoknya jama manang nega mena bereng ang katu tu gonci pas citi mina jama ang patu kipas bawah ya na patu radio kosle radio nega ni sana jama leange ang katu gonci poka nega na jama Yami ko rapa itay nangka. Jadi meto tu gatau suku pak makomi mati ko aga mayurus.